Biyag di tao. Apay nga ita ka lang ay mawag, Andrea. Di mo pa i-replyan, nagtitext ko keng ka. Busy ak narud mat, apay aya. Kailiw ka nga rudan. Day tama lang ayam tibagang. Nagbaliw kan san. Saan ka matasigo da kasta? Si kapay ti kanahan nga umawag kanyak idi. Amo mat nga da trabaho dito abroad. Inal daw ang mabambanugak dito eh. Amok da ita. Tauray siya. Mabambanlugak mat ngagtrabaho di garden. Ti kanyak laeng kat uray na banlug ta. At dalap ta kumauras ta para ti tunggal maysa. Hay, di ka makauawat mat. Di mo kumustahan ti anak ta? Noowan na patid nga ibagang. Ida po akong ti cellphone ko. Tagi na akon. Bye. Ha? Hello, Andrea. Hello. Talaga dakkel din nagbaliwan ni Andrea. Sipod nag-abroad. Kaslaawan mo tan bibiyang na iti pamilya mi. Ni Andrea ka di kinasaritam iti cellphone anak ko. O nana, Kumusta mo ta ni abroad? diya ka mo nana. Saan mo ta makasarita na sayaat? At nakadidiyo nagkinaawatan. Awan mo tamo ka nagapaan mi nana. Ti plano yung agkalay sangay. Kumusta mo tan? Kaslawan mo tan ti bibiyang ni Andrea. Sipod nag-abroad kat dakkel ti nagbaliwan na. Ne, apay akasta mo tan anak ko. Matanagan ak nga ron nanang. Amangan ko nak na danam amuna ijay kat isukat na kaming kin ni Ella. Sapay la kumata saan ang mapasamak dekta. At umatan ti plano yo para iti pamilyayo. Iso nga rod ang nag-abroad ni Andrea. Kat sika, nag-garden kamat. Adaman ng award ko iti school, tatang. Oh? Kita agmang ti grado may anak ko. Kas iti sigod na nga tulat ta. Very good ano kasta. Sigurado maragsakan ni nanang mo into nagawid. Kaano ay ang agawid ni nanang? Mano atawanan nga day abroad. Awan pa imbaga na anak ko. Nagbayag mutan. Diyak pa'y nakasarsarietan. Agawid to siguro numalpas ti kontrata na. Kasanun nga'y nagsublin tumanan. Saan mo't siguro anak? Adamotin basit ng urnong tayo. Umanimot siguro tayo dyan pagrugyan tayo. Di plano yung nga'y akasar ka ni nanang. Kumusta nga'y? Dumtento ka di anak ko. Di mo ba't impakpakam mo nga agawid ka, Andrea? Saan nga amin abanag kat masapol ama amman nyo, tatang? Kahit asino nga'y di lalaki akadwa masimbang pag. Ni Oliver, tatang. Anya? Hapay nga nang isangput ka iti lalaki. Diyakon ay ayatan ni Henry, tatang. Napatpatag ni Oliver kanyak ika. Anya? Kasanong ti plano yung agkalay sa nukas tagayam ti aramidam? Awanin ti mapasamak akalay sa itinagbaetan mikin ni Henry. Takas na ko nakitayan. Ni Oliver ti ay ayatit itan. Nag-abroad ka para iti pamilyayaw. Saan kat atap no agbirok ka iti sabali ijay? Pangaasi man, tatang. Nabannog kami iti biyahe. No awan tinasaya at nga ibagayo, agulimak kailatan. Amo ka din ni Henry ang nagawid ka dito Pinas? Na, saan ama sapul ama amon na, tatang? Itian niya aga po. Nakaawag kayo matatang. Ada na patag nga ibagakeng ka. Nagawid din ni Andrea dito Pinas. Ada dito balay ita. Anya? Apa di na yung bagbagang hagawid gayam? Ada sa bali alalaki nga inyawid na dito balay baraw. Anya? Lalaki? Saan? Saan apod no dahi tatatang? Kinasarita. Ngam, ay, nakamot no anya ti aday ti kapanunutan na. Adada ka di pwede tatatang? Nagturong na di karayan dita. Ngam sigurado mga agawid ka inton madamdama. Agbiyahe ak nga rod dita inton bigat tatang. Kahit ko makasarita na Andrea. Ni Andrea tatang, awandan dito'y anak kao. Kunak manod dada dito'y. Wain, ngam idi na riingak itayag sa apa.
Awan ramatay. Panagkunak kat naglimas da itinubyo na. Isumot lagaya mati na kampagan ano. Insukat na kami mat gaya man. Pasinsyakan Henry. Binagbaga ak ti anak ko. Ngam talaga nga awan denggan na sao. Nagsakit itirik na tatang. Jakin pagarup nga ramidan ni Andrea ti kastoy kada kami kiniela. Sakbay ang nagaburod kat ado ti plano mi tatang. Amok day ta Henry anak ko. Ngaman niya nga ikat naulaw mati ti sa balik. Kabayatan ti kadanay di abroad. Sigurado akatrabahuan na matlang din nyawid na. Nay, nabartag ka mo, Henry, anak ko. Anyat mapaspasamakan ka. Di dak pagabiyangan na na. No adda parikot mo. Ibagam atap no ang mukmot. Ang bukat di dak matala maawatan na lang. Di dak sermonan. Di yun na yun ang tisagit tinaka mamarikirik na kita. Kasano nga rod ang maawatan ka. Kat di mo mat ibaga no apay akastamat tantar aramitam. Awalan ni Andrea narang. Awanan na. Kat no adalaang ni Andrea ay abroad. Agtrab-trabaho para iti pamilyayo. Para iti arapa apyo akalaysa. Awanan di mapasama kakalay sa lanang. Awanan. Apay nga awan, ay di ka maawatan anak ko. At damat urnong mo, tanagagat ka nga garden. Oray ni Andrea, nag-abroad mo. No pagtipunan nyo ti kwartayo, sigurado at akalmatan. Nagawidan ni Andrea nito'y pilas nanang. Sunod lang sa simurot mo tinit sa bali alalagi. Apay ngay naramid ni nanang tikas jay apong. At damatan sa bali nga ayayatan na. Saan tayo nga amo no anya tipod no anapasamak, apo? Ngam nalawagasan kami anapatagkan ko na apong. Tanupatpatgan na kami. At ako madito'y balay ita ngam awan mat. Ala, di ka madanagan, apo. Taramidag ti amin tapno makasaritak ti inam. Anya ti planom itibiyag mo ita, anak ko. Kastulat na nanang. Saan mo't amabalin ti kasta, anak ko? Talo atawanan si ipod insukat da kayo ni Andrea. Ornusam kumamatan ti biyag mo, anak ko. Itan niya agapu pa'y lang nanang. Aggarden kalata. Panunutam nga Daniela aputot mo amang namnamakan ka. Baka paon ganas. Di ka agsao iti kasta. Ngamin, si kalaangan tinamnamaan ni Ella. Diya ka mo, nanang. Isardag mo kuman ti panagin inom kan panagsugsugal mo. Naibusan ti kwarta nagrigrigatam iti manu atawan, anak ko. Una, tawan mo tunti kalay sa mapasamak. Drawing lang ang kita plan. Talaga siguro asaan ada kayo kin ni Andrea tinaituding para iti tunggal maysa. No kastamot lagaya. Di saan kamlat ako man anagamam mo. Gumatangak man. Anyat kita nga manong. Ha? Ni Nana Suping? Ay, awan ni Nana Suping. Nagawid iti lugar da. Siyak tinangital kan na iti store na. Kasta ka di? Anyat katangam. Sa nga kilo karnit baboy no adda. Anya pa'y? Kan dua abuti ta ara kading ko. Aha. Anya pa'y manong? Di talag. Mabitla ang nga ron. Isupot ko tigat-gatangam. Ading, taga-ano ka ngaminan? Taga-kabangibang a barangay manong. Gayam ni nanang ko ni Nana Suping. Kasta gayam. Isumot lagayam ngay talang ang makita ka. Kumusta mo't tante apo ko tarusita?
Kasi ti Apo, nasaya at mati kasasaad na. At daigay pagadalan ita. Ni Henry ngay. Ay, awanan. Dinadaal na mutan ti biyag na. Anya? Mano atawanan asaan ang nagkarten. Bisyo mutan ti sinangsangon na. Sipod simurot ni Andrea iti sa bali. Ni Andrea nga menti mo na anubya na. Naibaga namot lang kanyak iday nga isukanot ti kayat na nga ikalaysa. Sayang nga ron. Nusan kumana ulaw ni Andrea, ang mga nusan ang mapasabak ti kasta. Ungayam, sa dino nga iti ayan na ita. Diyak amaw, manu atawanan na sana nagpakpakita kanyak. Diyak mutin makontak ti sigod ang number na. Ay, ang amanyangay nga ron. Saan mo't amabalin nga ipilit tayong agkalaysada no awanan ti panagayat ni Andrea ken ni Henry nga anak ko. Isudan tumulaang ti marigatan no ipilit tayo. Ne, adda kayo matgayam tatang. Imay ko lang pinasyerte apo ka. Kat kumusta ka mo't taing baraw? Nasayat lang tamat tatang. Naibaga nila ng mo, day tabisyo kanumat ti in-into na rab. Isulang man ngamin tiliw-liwak tatang. Ornosim ka di ti biyag mo, nakong. Makapawan ganas mo tiyag biyagan tatang. Di mo ibaga ti kasta baro. Ornosim ka di ti biyag mo. Ipakitam nga uray kas jay ti naramid ti anak ko kada kayaw. Kat kabailam tagbaligi iti biyag. Nasakit ngamin tatang. Ado ti plano midi. Agkalaysa kami kumapay. Ngamsan mo't gaya man na matungpal da kita plano. Awan basol mo na ko. Nadaman ti rumbang nga mapabasol ni Andrea Daita. Ngamin, isok tinang dadail kalagita plano yaw. Gumatangak man ita arak ading ko. Arak manen? Awan na, tayo sulang matiliw-liwak. Huston ti arak manong. Sana nasaya at tinalabos sa panagin inom. Madadaal ati sanunat mo. Sana bali ading. Awamot lang serbiti biyagkon. Si kakit dimot. Apay, ada ka di parikot mo? Sana solusyon ti arak. Inal daw samot ta nga mabartag ka. Nya ngay nga rod ading. Anyat parikot mo ayamanong. Ibagam kanyak tadum ngagak. At idog no istorya kaming genggading. Basta, may sakla nga biktima. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Ada nga di kalipin ko iti. Ado ti plano mi. Ngamdak sanggasat. Tasan mo na napasamak da kita plano. Simurot nga miniti sa bali alalaki. Daytan sa ginangag ko ngay si istoryaan da dito istor. No kasta, among gaya man. Wen amo kung ti may papan kada kayo kan ni Andrea. Nana, adaman sa bali amarikrik-nak para kin Monica. Anya ngay dahi ta amarikrik naman ako. Panagkunak, agayatak kin kuala na lang. Anya, Una nang, naragsakak tunggal agsarsarita kami. ay katpadasam nga arman Single mo't dahi jay. Amangan no isukit diti para kan ka anak ko. Kasano no di nakkayatin, tadamot ang tiputot ko. No ay ayaten na ka, sigurado ang maaklon na dayta anak ko. Nanang, agdato nak nga rudan kan kuana. Ay katadakan ka dayta anak ko. Anya, dituyan nga agnaid ni Monica, Henry. Una nang, awan mo't siguro ti issue dita. Tadwa tawanan nga gaya na at kami. Kaya't nakadete agnaid dito ibalay. Una nang, nagsaritaan minti may papaniti day tabanag. Kasano nga iti istorabang bantayan na. Makitang danlat ta ijay Ala, tadalusak nga ron ti bakan ti asilid. Ta iso ti agbalin asilid yo. Agyaman ak nanang. Sigurado nga awan ti agbalin aparikot. Ngamin, close dalaunay mo't kin ni Ella nga anak mo.
Nukit kita nga rin dagat kaslada ginamot sa nanang. Naku nampayan ako. Kaslapod no nga anak na mo, ti pangibilbilangan na iti putot mo. Busy ka kadi, Auntie Monica? Apay kadi, Ella. Agpatulong ako ma. At ngamin project mi kat jak amuno kasano nga aramida. Nan, kita akman. Adto yo. Nalakalaan da ito, Ella. Isuro nakman nga ron. Tapno amok ti aramida. Kat malpasan. Agyaman ak unay, Monica, anak ko. Ni, para itian niya. Agyaman ak, na nasayaat ka iti anak kan apo ko. Awan ron ba nga pagyamanan niyo, nana? Nasaya at akadakwada gaputan na patagdamutan kanya. Nagasat launay ni Henry kan ka. Nagasatakmat kan kwa na. Gaputan nagagat kan nasaya at titrato na kanyak. Nana Rosita. Adain niya ko natin kin prutas. Umay ko man iliwan da apo ko ta. Agyaman ak, tanalagip mo ti apo ko ta. Wala. Ang dami gaman nobya ni Henry nga anak mo. Kinapudno na. Plano damutan tagkalaysa. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan ama iyaw awan tibiyag na. Sipod na amuna ni Monica kat gimagat mo't manan. Nalawa manan ti garden na ita. Kaano nga tilong table? Dumteng to da ita. Naragsa kaklaunay para iti anak mo. Uray na usan at anak ko tinakatuluyan na. Kasta talaga tigasat kaka. Uwin nga rod. Hay, naging gaita. Saan ang nagpakpakita ni Andrea kanya? Kasta aya. Ha? Sapay la kumaat, nasaya at ikasasaad na. Iti sa dinuman nga ayan na ita. Panagkunak, Henry. Umdasan ti urnong ta. Mabalintan ta kasar. Rukyam nga rodon ti mga budget. Uray simple lang nga kasar. Tapno saan ta amagastusan unay. Okay, agpatulong ak iti kabsat ko. Aywan, ni Ella ngay gayam. San sapay mo ta nagawid? Nag-text gayam itay. Maladaw ka nung agawid, tada practice da di pagadalan da. Talaga, close kayo na. Si kamot ang di-text na. Saan na siya? Uwan ata mo na, busy ka iti trabaho. Agi mo naksan. Sikat talaga. Tatang, kumusta kayon? Ha? Andrea? Andiyan na pasamakin ka. Apay nga damot din sa Claybaw. Nalala, sumrat ka anak ko. Ni Oliver, tatang. Ni Oliver, di makagapon no apay akas di tinapasamag kanya. Naranggas launay kanyak, tatang. Kanayon nakakabilan. Anya? Kahit sa dinutayan na ita. Aglamlam mang tatang. Anya? Pagpapabawya kung tinaramid ko. Di pa nang isukat ko iti pamilya. Ato tinagbasolan kan nagkurangag kadagiti agama. Kaya't ko asulitan tinagkurangag kadakwada. Ay. Di mon panggapan ti makisinublan kan Henry. Apay tatang. Padan sa baling asawa na. Anya, nukasta. Awanan namnama ama urnos ni pamilya mi. Ikit talagang awanin na. Basol mo madlang. Sika, tinapukawan, anak ko. Naisagmak ka pa, ito din na tilalaki, apinilim. Kumusta kan, Ella, anak ko? Anyat na pasamak kada kayo, nanang. Apay nga agpilpilay kayo, matan. Naranggas ti lalaki asin muruta kanak ko. Kakaasi ak iti kabil iti puder na. Ha? Sapay la kumata mapakawan na. Gapo iti inaramid ko, anak mo.
ipatpatag ka unay nga anak ko. Kat no manugot ka, ikuyog kan ije balay. Sumurot kan kanya, taadamatan sa baling asawa ti amam. Ay, saan ananang? Jak mabalin na panawan datatang kan nanang Monica. Ngamin, ipatpatag ko unay ida. Rabiin, Andrea. Apay, di ka pa ila maturaw. Ha? Ni, agsangsangit ka magayam. Apay mananaya, anak ko. Pampanunod ang tinagbasulak kadagiti agawa. Ada Eli kan Henry. Nadyak ko managaramid iti may kaniwas. Nalamit. Naragsak kang itaas nga pamilya. Ay, anya nga rod. Nalpasan ti amin. Nagbasulkan. Nagbabawyamon ngagpaiso ti nagbasulam. Naladawin ti amin. Sa dalin kasar ni Henry. Wan nga ron. Katayayag ti bagigtatan. Takas lamas na singsingat ti anak ko iti asawa ni Henry. Ngam siya nga inana. Iso masaksakita na. Malala. Di mo unay pampanunutin dahi ta. Tama nga dumaapiktaran ti salon at mo. Di mo liwayan ti mang sarungkar iti anak mo. Tapno maisubli ti sigod a pamatagnaking ka. Di mo gurguraan di anak mo. Mawatam ko ma. Tapi nanawam kit nga rod ide. Basol mo matlang. Ang kit day. Agkararag ka anak ko. Pagbabawyam tinagbasulam, kat agsalukag ka, para iti masakbayam. Di ka agpulko, anak ko. Biyag, di tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko kan ka. Oh? Anya na ita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh? Anya na ita, good news mo? Magagaran ako na makaam mo. Honey, nagbungan tin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na at danton anak ta. Iso aplanwan tan di pa nagkasarta. Kwa? Oh, apaya kas na tilangam. Kasla natulala kay di na amom amasikuga. Saan ka kadian naragsa, kani? Kwa? Saan man na? Naragsa ka, Ellen. Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ije lugar mi. Tapno maam-am mo da ka matanda na ng kantatang ko. Ellen? Lading ite. Ngam saan ta mabalintag kalaysa? Taapay man. Pakawanan nak no nagilimad akin ka. Adan asawak, sakbay anagam amota. Anya, Ronnie pangasim. Di nakramakan itikas na. Sa anak ang makirindin nabakan ka. Pudno ti ibagpagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanakan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkel na. Apay anaramid mo tikas tayo kanya, Ronnie. Apay alinoko na. Inayat ka iti husto. Nga maapay akas tayo tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa maawatan na ko ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanya. Kidawam ti panangawat ko kan ka. Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. No pudno ngay ayatan na. Di mo maaramin ti mangloko kanya. Apay, Ronnie.
Pakawanan na ko, ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidin. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gaya manakaw. Nakalagip ka ba ita nagaway? Ala, sumra ka. Agyaman na tatang. Nay, nagdadakkel mo't nagita bagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapwam. Diya ka mo tatang. Basta nagbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Nay, agore ka. Apay alimlim tagdagita matam. Nagsangit kan samat na nakaw. Ah? Saan tatang? Napuyatan naklaan. Iso ang kasta. Agsangsangit manenjay anak ta, Elma. Manipod si Mang pat di ti balay sumanangay. Andan samat problema jay anak ta. Kasarita man tapalutputam. Ay, kinasarita ko na alakay. O kahit, Masikog di anak ta. ah, Kati problema. Ada asawa di nakasikuggan ko na. anya, Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Damo na. Baro di nakirelasyonan na. Kamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbagat agpaisaw. Edi imbagat anak ta ti panagkasardan. anya. Nukasta, agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasta pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak. Tay nalilaw damatan. Apay, ati pa anak ta mo, ti pinagaramidan day ti kastaw. O kahit, ayan di lalaking ngay. Pinanawan na iti lugar ang nagtrabahuan na. Pimanawan iti dagus na. Di na kano kaya't ngagsinada ngam ni Ellen ti nagpursigi ngagsinada. Katuwan anya pala aga po ngay bantay na ti bagina iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Ay, huwag nga roda. Iswa na sakit tinagam ti anak ta. Tara paap na ti makikalaysa. Ngam di naman ninamnama. Akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta, bakit? Tulungan ta. Anlingayin ta atap no saan na mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gap ko sa klinik. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyaman anak. Addanton anak ta, I miss sweetheart. Uwan nga rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayan. Eksakto laeng. Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga rod Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Hapay a pinaayaban nak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudno kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. Adda na panan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailangan ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Asino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kaya't mo asawan.
Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaadtan ti asawa. Wan mama, nasulisog ak. Nailaw anak. Diya ka mo no kasanong nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Abay nga inaramid mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama, Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwana. wan mama, inkari kumatkat di dayta iti nasikugak. Ibagak nga takan ni Aimee nga asawak da ito eh. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang ronak at masikog. Amangan no maapektaran ti sikog na no ma-stress. Nangagkuami na nagsalitaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ah, Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan na. Nailaw anak lang. Si Kati ay ayatag, ta si Kati asawa. Apay naramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya di nagkurangag. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karpro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kagura nakpailahan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kun kuraan. At dan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga mo't lang nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isa sige. Isuglitan ti sigud alinangan ta. Oh, agyaman anak. Iti may sa kondisyon. Ha? Anya da ita kondisyon? Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidom ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanantayo ka di nanang. Apay-api nagsukat dak. mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalinter aramidan na? Gaputagol uli magtalatan. Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amangan mo na ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok tayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga Rod. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngay may kayo dito eh. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang dito iwan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. So, pasensya kayo, Nelen. Nung mabalin, diyak kayat ngagpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebangam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo man. Awan trabaho. Iso agipita kita. Marigata na amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam. Uray pinagtalikudamon ti anak mo. Impasurot kulat ta ti apelyedo na ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo ngam umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabaho. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amam yan na anak ko. Tagawid tan. Babay, tatang. Kaya't ka ko mga arakupan. Sana mabalin, Neneng. Tani, ano ti makakita ka na tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuwan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige, sige. Panawan kayo dito yan. Ay, sayang.
Saan ko naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na nako. Agawit. Nakaturog kan ti anak ko. Nakakasimat ti anak ko. Saan pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop ti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jar na nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak nga no nakaturog ka na nako. Saan pa'y? Al-ala agla titurog ko. Apay ngagsangsangit ka. Awanan ako. Alam, maturog ka nuwan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Alam, maturog tan ano. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Alam, good night na anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang asiyo tatulungan dak nga agdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka di asaanan anang nangted iti suporta ti ama ni Yana. Awanan tatang. Naminsan laan ang tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga ya di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samay. Talaga abak nang da. Tado ti negosyo na. Ado ti sanikwad na. Ngambaybayan yung tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang. Tapat tsak asaan na tayo abaybayan ti Diyos ana marswa. Tatang. Daddy, kurang tingtod ni Mami a kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmat at talaga ni Mami. At iti magasot. Sobra na itan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang at dapay gatangak ka sa pulak igi-school. Yag yun ta sa ngaribo. Alang aron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ka makaadal. Taado mo't tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata no da nailupas mga kurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad-adalak mo't. Makalpasak tulad taang. Hello, nanang. Siyak ka naman ng contest ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga ruden ang mga baka anak ko. Narigat ti mang namnama, nanang. Ngamin, napigsa dagi kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siya ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasya marabyan nakag-practice iti school. Naimbag nga rod, tada di bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayang tanuawan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolong iti tricycle na. Tapno adda pangitulod kan pangsundo na kan kanak ko. Siyak ton ti gumatang para kan kuana, nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay, nay, nakablawan ka, apok. Sikamanon, tinangabak. Agyaman nak, lola. Si kamot nga minti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat, lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ngam si kalata ti kalaingan, apok. Nala, mapantayon, tanerabiin. Intay lumugan na ni Jay Narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawin. Mapan kami nanak ko, agbati ka niti balay.
Mapan kami, Francine. Mangan kayon tonwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito'y balay. Ay na, saanan, tane. Agur-uray tay kliyente, me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan, me. Tay kwartak nga rod Rumuarak no madamdama. Ala, ikaw mo na, Amy. Takasimot na 1 kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Katain nyo aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sa nabali, awan mo triklik naan mi iti bagay mi, mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y marignayo ita, ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakarignaan nyo iti nasakit. Saan, mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang ba't ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramitan nyo. Baknang kayon, may sa ti anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruar? Ikikamala ka di iti suporta. Inikak iday din. Umdas na jaya na pangrugyan ta. Jay ko nam 10,000 pesos nga inted mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Well, mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Amy no maamuan na suportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mo't ngay sikreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol, mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga gina. Isang in black ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mo't jay anak mo amangan no kasapulan na titulong. Adamat di inana. Di na baybay anti anak mi, mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isang in black ko idan. Agrom da Manggad da tamna da igatang na iti kananda. Manumot latitad mo ang maikisay iti kinabaknang mo anak ko. Di mo kumaimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod mismo kan ka anak ko. Napatag ti pamilyak, mama. Diyak kayat amarakrak. Isa diyak kayat ti agarami iti panggapuan ti salmi apag kinaawatan iti asawak. Ay na nangabag tapo ko ta. Ison tumanan ti laban dahin ton piyesta ti ili tayo. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti reyna ti ili tayaw. Ikarigata ka, lolo. Ipakat ko amin ang kabailat. Ay nakapimpintas ka nga may napaok. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Malala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Anya kumamot tinala na kang kangay. Agraramang kamoy talaklakayan. Yan anak ko, balasan ka na talaga. Kablaawan ka. Nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Ingkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kan arapaap ko matan para kan ka. Aywan, ada kumpanya ang mga lala kanyak agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ang desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak ang modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumatan anak ko. Ay giant ti apo ko ta bakit? Adan iti tibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko kunaya. Kas na jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV nag iti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot Ay sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyan mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na iti tibay. Ay, diyak amo
Paliwawang na dyan lalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay ure no kasta. Nakaadal na ta ti apu ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kan kinalaing na. No kasta, saan kan nga agsubli jabraw danakaw? Saan ang tatang? Di nakmet palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti idan mau. Kan adamutan na talga da trabaho ti anak mau. Agsasalupang pa'y nagiti sideline na iti panagmod-model na. Kan nadungo pa'y ako mersyak na. Wen nga rod tatang, jak ninamnama akas to'y ti pagbanagan ti anak ko. Way, isungag yaman tayo ti Diyos. Ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, natadaal ka nun din doa kidnik. Oh, anyan. Apay nga yakas tamot ng tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat minamnamat ti kastya nagtong palak mama. Kat naigiddan pa iti panagsakit ti asawa. Kinmaro ti sakit na iti puso. Kat amangan ka nun maopera. Anya, Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amangan nun may booster nung ming agasawa. ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Nung una kat saan mo't ang nag-eskwela ti anak yo. Tay nun una na mo't tinakiasawa. huwag garol. Sapay sininaan naman di may kaduang asawa na. Adamanin may katlo ka din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga para kan kuana. Tapno aguli makan. Ada nag-message request kanya. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman di chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklat. Lukas na. Kinuntak na ka ti amang anak ko. Uwan nanang, kumusta anak mat? Kanayon na kano ang mabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan. Idinto tay di basit ka. Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas, nanang. Saan ko mga agsaksakit tinagam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan ser-serbi na kankwana. Saita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon day ta sakit tinagam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak, nanang. Ada nga dagsa na sakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti pa nagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya, Kaya't nakano nga ron na makita, nanang. anya, ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay ka no lang mo ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakita ayan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dahita, anak ko. anak ko, pagkawanan na ko ma. Tatang, kasto'y gayam tirit na darakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka anak ko? Pagkawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Pagpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi.
Isa nalugi amin na. Tila pagdanagak. Kasanulangatan ti kabsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimot ti anak mi. Naibagkan ka tanapintasan ti biyag mo anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Oh, kasalungata masulitak tinagkurangak ken ka anak ko. Kat masakitak matan. Ala, di yun panunutan day ta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Huwag kaya. Di ka pa'y pumampanaw, wan. Hinawagak itay ti kabsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga orayan, tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanan da papakan, mama. Bakit akon manang yana? Awanan kat-katuan. Tawan matanday ni Lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanan dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadenden na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay ni. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa. Kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay ni ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman at manan manang. Tauray binaybayan na kaday di papa. Si dadaan kalat na ang tumulong. Nagsaya at ti pa nagpuspusong. Biyag. Di tao. Nang igatangan man iti kape iti store. Si kalakta ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makitang mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamutan anak ko. Agraman gumatang iti kapim kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asi biglaan mo ti store. Day tangarod ko anak ko. Asi daglaang matiistor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang lang mo titi kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangin nyo ha. Ngawan, padasan nyo timapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Maanya kape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kan sama manan ni Jasmine, maray. Huwag, Maray. Amo mati ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kagura na. No daduma, nasakit pa yun, nagiti balikas na kanya. Ay na, sana ka na yun, katada ka para iti anak mo, mare. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Maray. Tamangan numatektekan manan di anak ko nga aguray. Agunget tumanen. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina na Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amoy yung mata makipurdiya akita.
Awan na, maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo, saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok mat dayta, anak ko. Matlagayam, nga man niya tararamidin nyo. Ni, apay nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinasken alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Apay adi mo ipalabakin ko ana. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawid kawanan ti aramidag. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mangpakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makanitsay. Okay lang, friend. Gumatangaklaan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakilugana. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan ngaglaba. Tamanula ang matibadong alina ba, anak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Anak. Ay, mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labi Ni, apay asyak ti baunan nyo kat trabaho yung ti agluto. Nabannuga ka nagkapoy ti trabaho. Italaang mo't anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabannuga. Uray saan tayo amanganan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasanumak ngamin, Maray. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay na, paglabaam nga minja anak mo, Mare. At datisadsadot ti anak ko. Manut tawanan. Ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na. Kan agluto iti kanan na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rod, Mare. Agungat pa no saan amatungpal ti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangag ko kuana. Ay kat kasarita, Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25. Pagserserbyang payla nga kasta. Uray agungat. Tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Sana nasaya ti kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare. Tapno matulungan ka. Maibagak matirong bang aramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito ba lang isong agdalos kayo? Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid, anak ko. Nairuam ka ngamin asya kakanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samay. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaang, ta nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano, no awanak tong. Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pa'y. Di tay laam mo, anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Day tamangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo, nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka na. Dito yung restaurant lang, ti pagdatean ta. Nakararte nga ni nanang. Di na kaya tagunay ije balay. Okay lang mat kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mat. Okay lang mat kanyak.
Nasisayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan, tapnawan ti ado ang maaramid. Mala, agpili ka nga roden. Noon yung tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan ti murang mo, Jasmine. Ay ka, buy-buyaan nyo lang dita ah. Aglaba ka na, anak ko. Awan mo trabahong ita. Saan? Di yung pakibiyangan lagi timurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo katilaang dita. Saan nga amin na ba nagkatrong nga pakibiyangan nyo? Anak ko, Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi timang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matlaadi mo kaya. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyana. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikas work, friend. Buwanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. papanam nga'y katrabiin, anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya, Ay, un gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bato kalinaban nyo. adda iti silid ko, anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laeng anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mo ti balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti pananganta, agdiretso tayo di balay. Tapno amuna ka man ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakan ka, Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawin. Ni, saan mo ta nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturogan. Nakariing pa'y day iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog day jay. Agalas 9 matay. Sa bagay. Amano na banong kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas kabalasan ko. Agyaman ak tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Dinapatag. Legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumataak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpad mau? Ay, wala na. Nagapu kita yan tinobyo. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya. Agad, anya kape tigatangam. Tay sigo dagat katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasan ka. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga tuk-tuk-tukak ngam di mo't sumumbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa ila nakariing ka masapsapa mo't ang maririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Ala, apay nga yan.
lahat na nagtibayo ka. Ag nervyos ang mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa nga nga tuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Anya, hamang ano na imasan na matinaturaw. Madanagan na klauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo, bak tanak ko Mapantayuman ni Balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine, itaray tayo ni sa ospital ni Nanang Mau. Parang may salbar pa tibiyag na. Sanda na na isalbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko! Apay ang pinanawan nagmatan! Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana! Awanan ni Nanang ko! Nanang ko! Naitabo na ni nanang mo. Anya nga yan ti plano mita. Aging gaita. Diyak maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnan ka ni Balay. Isumat lang awahanan ka duwam nito eh. Nelson, Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. saan kumapay nga ita? Ngamin kaitabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, itayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Uwan na Gladys. No ag naudak pa'y lang amin Balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni Nanang. Mawatan ka, tauray siya, may kawak meten. Tadya kun makikita ni Nanang Mau. Awanan, ti kay si istorya. Uwan nga rod Nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Nalah patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunata na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang na dyan. Sumarunong ton. Ay, kasta ka di. Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tayo tilunuto. Apno adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abang musen. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka une agligliday, wa? Agyaman agkan ka Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban nilsaw. Sa dino tayong taasawam. Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang tila ba? Awan mo'y trabaho ni Jasmine. San ama ka laba ya? San pa siguro ama ka mo? Unday dya tatang. Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni Nanang na. Sa bagay. Dua abulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayang tibalay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdi Uwan adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagagday jay friend. Amom ka di. Ure na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya? One friend, kaslaak doon niya dito eh. Saan samot anasaya at tikasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian na. Saan nga agreklamo day jay?
ibagak anak ko. Nung di ka masaksakitan, ha? At ang amin naglaw ko, itinubyam. Kaslaad dati sadsado na. Di na payam mo, tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Mati siguro tirik na tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan na ka kumamot, Tatang? Saan nga mabalay nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirik nak. Ngam itimplaan nak pa yung umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamatla baonon, Jasmine. Na, madi nga rutirik nak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray da talang aglabat aramidon mo iso. Agrik-reklamo ka ka din, Nelson? Kasano, ketsak mataka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone dar aramidam. No kasta? Pinagnaugnak dito'y tapno day baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak. Tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rombang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan na yati ko na ka maditirik na. San amabalay na kasta ka na yung Jasmine? Tulungan kumamot ti asawam. Taamumod nga agtrab-trabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko na kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong ditoy. Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akasta ti pa nagsasaw mi ti amak, Jasmine? Nakadkadlawmat ngamin. Oray dagiti murang yulaang kinilsun ti labaam. At damot washing machine o sarem. Saan ka mabannog naggalgal? Nagsakit ti pa nagsasao yung agama. Pagkay sanak. Jasmine, mabidlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Jak magustuhan di kas jaya pa nagsasaw mi tamak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod mo ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanyak, kit amumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laong. Anya nga ron ti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang? Nukastamot lang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Jak kahit ti kasta ugaling. Iso agsina talangay. Naupayak kenggan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalaang kan ka ti mangibagay ti kasta. Jak kayat ti kas jaya pa nagsasaw ken tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Jak ipalubos akas ta taramidam itamak. Kauray na minsan. Jak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagi pang dayta. Nelson, Ala! Aging pakikan. Kat pumano ka dito yun. Jak kasapulan iti biyag ko ti kasken ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka. Kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaig ka dito balay. Basta baliwang ti ugalim. Barang maisublit pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman ha, tatang. Ne, ada ka mat kaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alag ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi Jessie Led. Ingkag sukatan tamangan tayon.
Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak tinagluto. Nasapa ka nagluto, tapno masapa tayo amang malam. Ah, ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Wan, tsak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga ngayon karik iti bagik nga agbalbaliwakon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko, idi ka ni nanang ko. Ne, apay nga rin nagsangit ka nga eh. Awan na, malagip ko nga mintinak. Nataya tsak man lang nakapagkitaw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alalala. Tangay awanan ni nanang mo, apag kidawam iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ang tipag kidawam iti pamakawan, bakit? Uwan, Nelson. Inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kahit kasano, mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige, pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan din na palabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson Gaputa, ay-ayatin ka. Ay ayatan ka matunay, Nelson. Biyag di tao. Babae ti anak ta, Lena. Nakipimpintas na uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laang, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpaslay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang, Lena. Ang maipasigurado kan ka, adi ka ito aglangan amangan iti anak na. Diyak ipalumos na ita. Agkagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka iji talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang tunay tabagat. Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos na ita kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tunay ta iti umno apanawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mama si Dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanasustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat-gatas ti anak tagen ka. Ay, kaanon to nga tagumin awat ti panagbiag ta. Marikrikatan ako na mga wawir iti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daduma nga amok. At dayayan dagiti anak ta. At katulong day di balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak.
Ben, saan ka pa ang maturog tatay bagak? Anya dahil bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kintun bigat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, isa na. Basit pa iti anak na. Kan, di ka pa unay makatagad. Ngamin, di ka pa natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabawala akong tagtrabaho. Ladingita, hindi ka palubusan. Lading itakmat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadtan iti ado a kwarta. Baya masyaktag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranak ngamin din nala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarig bakit? Doblyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapula kiti napinta sa panggadak, agurno nga, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi ka umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran ah? Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang ang sinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa'y laeng ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdakmat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kit di nga agawin. Tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwan magnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ah. Ang mayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Sana siya tagbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanantan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabaho? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikat akon. Kat aksapsapol dahi ti kasukat ko. Apay nga mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kentaga ano? Ay na, maam-amom to na madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir.
Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka itinobyo ni Diana niya. Ay na, tawan laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, honey. Gusto ka iti dayta. O, la. Mang Rabita yun. Kabayatan ti pa nag-inistorya tayo, honey. Lena? Saan maturog tinobyo dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyo? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatan na. Kan maipaay na amin nakasapula. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bandog ko na. Nga maagano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulon ti asawak nanang. Anya? Apay amum ay ati pangsapulam kung kuha na ijay. Sapulo ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang. Saan nga may na nagparparit na nila yung nakanyak? Diyak maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawit kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. Ay, yan. Manipong mo nga mimpimanaw. Saan na nagawawi da pulaws? Di na kay mapanunot mat iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Hindi kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw na kan iti anak ta. Ladingitak Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaang pailang ti pa nagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasin. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Kisa na balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatan ti asawag nanang. Ay, uray ayayatam, no di na ka mo ayayatan, awan serbina. Isu alipata munday tarik nab ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka, nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta nga tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uri ka sa ti panagurnong ko. Magastos ko matlat to ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trab-trabaho, friend. Okay, anya nga ti plano? Agawid ka na dyan lugar yun? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang na ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya? Ay, kasanun ti asawam iji probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam.
Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam nawabalin. Diyak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang dayto ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana, Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kankwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siya, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaammuditan. Ika di kan to agrigat iti sidong ko, Lena. Agbiag kakas la Rena. Itad ko kami nakasapulan. Kan agabang ang iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngam siya may karya ka na yun ti panagdan nata. Tamo matan, ado lagi ti negosyo nga sa sikaswa. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laang, Densyo.